Uz državnike sve češće sede i čelnici tehnoloških giganata, ko koga poziva za sto. Dok se u Sjedinjenim državama i Kini odlučuje o ograničavanju pristupa najnaprednijim modelima, veštačka inteligencija sve više je pitanje bezbednosti i državnog suvereniteta, ko postavlja granice i mogu li pravila da prate njen razvoj. Profesor Carlo Rovelli, autor knjige 85 sekundi do ponoći, o novoj trci u naoružanju i liderima koji nisu u stanju da svet odmaknu od nuklearne katastrofe. Iz Rima, o deklaraciji kojom se traži da veštačka inteligencija nikada ne odlučuje o upotrebi nuklearnog oružja, o protestima u Bolonji, dok se vlada Đorđe Meloni približava posleratnom rekordu po dugovečnosti, kako se pozicionira u Evropi, a kako prema Donaldu Trumpu. Svet uživo, subota u 12:30 na Prvom.